Nagari mukwande. Ni mukwande? Ni mukwa. Ese uje kuri cyane? Uje kuri cyane. Ati nanje gukora jewe. No sanga n'umunyego uje kwariya. Nanje kwisayidira. Kwisayidira biki? Ariko ngende. Ugenge? Reka ngende hari gahunda nari mfite narigiyemo. Gahunda uyikorera nga muri no muri masa. Narinje kureba karere, naje gutsima ikirere. Ikirere ukicunda kuinuze. Kubera ari kure ntago nashikiraga. Ntago washira? Reka nde. Ubusireshya gute ku buryo utashikira? Reka nde narije gutema igiti. Uruje gutema igiti? Naje gutema ikirere. Uruje gutema igiti? Naje gutema ikirere. Cyangwa ni igiti? Ni ikirere. Cyangwa ni igiti? Baba no. Ese nuvuze ngo ni igiti? Ego munsi mubi subunaviraga mu rugo. Ese ari bwayemo? Ari bwayemo? Bose. Ese buru basora jango bigende giye gukwica. Oya wiza. No. Kuranyicira ikirere ko. Ikirere se cyo gitoki ni ikirere. Wani karere kare yarana nje guteka. Bakoresha iki? Bakoresha iki? Ngiye gupfundikira inkono. Nje gupfundikira inkono? Ubanga urabona uruna rutoke rw'akarere. Rw'akarere. Nose kuma nuri muri kanga umugize iki? Nose ubaye? Ubaye iki? Nacho. Ngaburetse mwere. Ngaburya amazi. Amazi mwere. Yamasi mwere. Abose ubungubu ko ikirere nicyo ugiye kuza. Bamereza umupanga. Mereza umupanga. Uyu mupanga urabizi? Giye kugutemera. Run. Yamucitse. Bega ishyano ry'umugabo ryari. Baba we. Bega umunsi mubi. Ariko niho hahandi. Igiye n'ahandi. Igitoki ndakibuze. Umwumbati nawe mbu. Zikina myumbati wayicu. Cyana kiri ko Idai kutugisha. Reka none ndako. Uyu munsi mbayo wa. Cyane nibya. Bebo umunsi mubi. Ni cyana kingana kuri akinyuma. Usi ndabona ni ntangara ndiho. Aho ngiye hose baranyagara. Nakora ibumoso ati twagufasha. Nakora iburyo nuko. Ngiye kwihigira indizi. Igiti ndi. Cyana kirangire. Meze tumuko. None se unagira ngo ufashe ikibazo. Ikihe kibazo? Giti ikibazo cyo mu mutima. Umutima wawe. Umva se kunkubita ntarumva nicyo. Ndashaka kumva ko uyu kibazo ufite mu. Nyine jewe Ntabwo ngiye nakunda hano umuntu umeze nkawe. Ni nkubani iki? Inkuba imeze gute? Uko ni wari unkubise cyangwa nundi? Reka nkongeza aho. Ntabwo nkubabaje gatoya. Ntabwo mbabaje amenyo yako. Ngamenye ako kantu ni kabi. Ariko uriya mugabo ubanza ari igisazi pe. Kiragiye gitoroma wajyanga gifite ibiraburira mu mutwe. Atureka nigeze gitanira n'umwako. Begurushyi agira ngo ni ya nkuba yo mu kwa 8 mu kwa 7 data we. Bega umunsi mubi we. Bega umukobwa akose bana ubu buno buzima aho ngiye hose ndakubita. Icyo nkoze cyose nkakubitwa. Baba uzika nkubise urushyi nkaba numva ashatse kujya. Kabo wasanga nawo ninjye bo bari bunkubite. Ukiraza muri ayibati
kandi woteye Iwacu se nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye se urakabije kuri Imana ibiri